سیاسیە. کاگڕێ بەرەم کاتت باش سواز کە میوانی ساعت 12 دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەین. ئەگەر بگەڕینەوە لە ساڵی ڕابردوو دۆخێکی زۆر ئاڵۆز لە ڕۆژاوای کوردستان بیندا وردە لە کۆتاییەکانی یاخود بڵێ لە سەرەتای ئەمساڵ ئەو کۆتایی بەو کێشانە هات توانرا ڕێکەوتنێک بۆ سەقامگیرکردن بۆ ئاگربەست بۆ خزمەتکردنی کوردەکان بۆ تەنانە هەموو پێگاتەکان لەو ناوچانەدا بە عەرەبیش و بە تورکمان و بە مەسیحی و بە کوردیشەوە بتوانن لەسای ئەو ڕێکەوتنەدا هەناسەیەکی ئارامی هەڵمەژن. ئەم ڕێکەوتنە بە چی گەشت؟ بۆچی نەتوانرا بەندەکانی ئەم ڕێکەوتنە ئیمزا بکرێن؟ بله دەستپێکێ سلااوش بۆ کەناڵی گەلی کوردستان و بخواندنی ئەv ئیرۆ یەکەم تشتێک و بێتر سوشیال میدیا سەر داخبە و کەناڵی تەلڤیزیۆنی بێگومان ئەو سەردانە سەرۆک نێچەربان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی لە شامێ چما ئەو سەردان تێواتەیەک و سەردانێکی ئاوەرتەیە ئەv یەکەم سەردانە ژێ عالیە هەرێما کوردستانی ji bo Şamê piştî guhatina siyasî li Sûrî bêguman ev vexwandin ji aliyê Ehmed Şer'a hat ne ji destpêşxeriya Hewlêrê ye. Ev yeka jî mirov kare bi rengekî siyasî bixwîne ku xalekî giring e. Ev danûstandin di navbera her du aliyan li ser hevkariya aborî û hêmîniya herêmî bêtir fokus li ser ba her du قالان بو لی پرانی چافدیر دبیشن کو خالب کشه کردی سوری او بهتر برز بو دوی رونشتنه دوی هفدیتنه دا از بینم کو وار رونشتنا گریدایه آنوا سردانا گریدایه بهتر به درخستنا یاسایه کی یعنی امن بندای درخستنا یاسایه کی لترکیه سبارت وات پروژه آشتیه کاگرەبەر هەر دوو سەردان هەردوو بە گرێداین بەڵێ من دەمەوێت بەر لەوەی کە باسی کۆبوونەوەکەی ئەحمەد شەرع و مەزلوم عەبدی لەگەڵ نێچیروان بارزانی لە دیمەشق بکەین ویستم هات کەمێک بگەڕینەوە بۆ ڕابردوو ڕێکەوتنێک هەبوو لە سووریا لە نێوان ئەحمەد شەرع و مەزلوم عەبدی ئەم ڕێکەوتنە بۆ جێبەجێ نەکرا بۆچی تا ئێستا بند خاڵەکانی ئەم ڕێکەوتنەوەکو خۆی ماوە مەبەستەکەم ئەمە بوو لە پرسیارەکەم پابند نابێت بوان خاڵێ بیستونەهێ ئادارێ بێگوما بیستونەهێ یەنایەرێ ئێچلێ ئەv jî bi sedemê fişarên Tirkiyeyê ji aliyekî ku ew naxwaze an dixwaze hevsengiyekê balansekê di navbera wê projeya xwe û projeya ku li Sûrî çê dibe çê bike ji ber tiştê ku kê li Bakur Kurda bi dest xwaxînin aynî wê bi Rojava jî bi dest xwe bixînin hev her du kêşev hevdû vagirêdayî ne ji ber vê pêtir pêşveçûn di navbera her du aliyan çê nabe sedem jê fişara Tirkiyeyê ev fişar hîç jî ku tu pêşveçûn çêne pêşveçûnekî berçav çênebe di nav her du aliyan da aliyê hikûmeta Şamê dixwaze tenê mafê Kurda di çarçoveya rewşenbîrî bibîne ne zêdetir ev yeka jî tu pêşveçûnê nade pirsgirêka Kurdî destkeftiyên Kurdê Rojavayê Kurdistanê hatibû parastin di divêjî 14 salan ev dixwazin tiştek nemîne navê xwe statûak an rengekî ji hikûmdarî di destê Kurdê Rojavayê Kurdistanê ev yeka jî bêguman bi fişarê Tirka vegirêdaye lê ev serdanê îro serdana ke mirov karê bê ku zêde gaviyan mubeleğe bike bi pesindana vê serdanê ev serdan bêtir duwarê aborî axaftin serhatî kirin hevkariya aborî di navbera herêma Kurdistanê û her wiha hikûmeta Şamê ya nû duwarê neft duwarê çawa em ê karibin derbasgeheke neftî di navbera herêma Kurdistanê ta bi Banyasê çêkin ev projeyeke
امریکیه دخوازه گریدانه که آبوری آن دوار نفت برا سوریه و حریم کردستان به تایبت چه بکن. دوار سیاسی داشتی ذاتن دما به اوجان را هفتیتن هات کرن گوتو بو از قبول دکم کو بارزانی به گارانتی دنا برا ما وادا سروی بینگه نها نیچروان بارزانی و ام بیجن واتشتن کل سر هاتی الهف کرن نوکا ام نیشان وی دبینن سر عرده اف سردان وی وکا دست پیکا دانستاندن و الهف کرن و ناف چیتی دنا برا حسده يعني ريبريا خسر وحكومة شامي. بله. کاگربر. ایشکلو بابتانی که ناکوشی بوده نیوان کردان و لگل حکومتی دمشق مسئله تکل کردنی حسده بو با سوای سوریا. اما ناکوشی بو که لسرتاوا سری هل داوا و ابزان تا استاج ام ناکوشی بردامه بلام لم کوبنو سیقولین نیوان احمد شرعو مظلوم عبدیو نیچیروان بارزانی جاریشی تر تأکید لمکراوتوا. آیا توانی وینا ام چیشه چاره سر بکرن؟ آیا از چه زمانی که باوی که حسده لناو بوتی سوای سوریا نتویتو هیچ مافیکشان پیان دریو کاتا وکو سربازیشی آسایی معاملی رگلاب کن. بله نها حسده بله تند گوتن دوی وکا تاککس تبلی ارتشا سوریه ببین لنها وکا هم دبینن کو نب آوائه کی تاککسی آوائه کی فردی تبلی ارتشه دبین لب آوائه فرقیان تبلی ارتش سوریه دبین اف یکاشی از کارم ببیجم حتی راده که ارینیه حسده وکا هیس وکا ناف ویش ولی رابه لی وکا تفگر وقت تایبەتمەندی وێ ناو ئارتێشە سووری بێپاراستن ئەv یەکاژی گەرانتیەکە دەدا حتا ڕادەیەکێ ji bo parastina taybetmendiyê navçeyên yê bêtir Kurdî de hene. Adiyan pêya axaftin ku wê yê pejê weke hêzeke dijî terûreyan wê cihê xwe jî nav artêşa Sûriyê weke hêzek taybet bigire. Berê hember vê red kiribûn. Yani hikûmeta شامه یا جهادیست ندخواست جن آن رولا جنید واره لشکری دا دناو ارتش سوری دا هبه و یکی هات قبول کرد. ایرو ام بین تشتی او سردان کی فرمیه برزبونا آلا حریم کردستان کلک آلا سوری بکو او آلا عراقی به هلدان دست پیکی دا نامه سیاسی دست نشان دکه. اف نامه سیاسی نایواته مکرهاتنه به سروری حریم آن در باسبونا گفرمی عراقی پروتکل پشوازی کرنه جدای لگوری خزایا میوان و جه اف یکاشی هم نکارن انجام کی یاسایی سروی وینه تنه بدن لی کاری هنک خواندن سیاسی جه انجام بگیرن نامه یکه که خواست احمد الشرعان به کردارا با آوایی که راست دانستاندنی بکه شام دبیجه ام نتنی به بغدای را داخل لی ام بری و بریا کردی یا بباندور لحولی ددنو دستینن نامه دویم تخوازه مکرهاتنه که برولا سیاسی جعالیه حولی بده خویانی کرن ده سال را بردو دا حولیر ناوین کاره کی و ده واره کشین کردی گلک ورادا نهاجی ایرو سروک شرع به رنگ کی آشکره مکرت کو چاره سرکرنا کشه کردی لسوری به دیوی آخوا به رولا حرم کردستانی هیا نامه سیم افجی نامه که بو حسده یا ناوروکاوه کو دریا شامه وکریه بریا دانستاندن سیاسی لنه بریا بردوانبونا تفگره لشکری نامه چهارم اوجی نامه که جو ترکیه ریا به گمان احمد الشرع دبی دخوازش اون قرار ببیجه از دکارم ایرو کشه یا کردی بری و ببم بریا کسایتن کل جم و هاتن پجراندن افجی سقم گریا ترکیه کمتر دکه نها نیروان نه هاتی جبو نامه قصد بگینه شامی او تجدك تراغهاندنك فرميد في والدا نينا ليه شيروين هرمي ضعافن كو هيرو هولير
بوا کانال دانستاندنه کی اوای کی نراست راست دنابرا شامه برا برین کردی بسوری بله کاغربر اما پیمان خوش و کورد کسایتیشی سیاسی لهرمی کردستان به لروجالات به لباکور به لروجاوا رولی آشتیانه بجره کاغ نشیروان لا دیمشق بوا بجاری کوبنوکانی کردو بلام لیره دا پرسیارێکەیە ئەم دۆخی کە ئێستای کورد پێگەیشت لەسەر دەستی تۆمباراک بوو کە ڕێکەوتنیشی کرد و هاتە هەولێر و کۆبنۆک درێژەی بە کۆبنەوەکان ناو وتی ئەم ڕێکەوتنە دەبێت بەم شێوەیە ئیمزا بکرێت لێرەدا ڕۆڵی ئەمریکا چییە؟ ئایا تەنها ئەو ڕۆڵە دراوە بە هەرێمی کوردستان کەسایەتیشی هەرێمی کوردستان ڕۆڵی ناوبژیوانی بژێڕێ ئەمریکا دوورکەوتۆتەوە یان نا ئەمریکا هەر چاودێری دۆخەکە ئاکات؟ بێگومان ڕوولا ئەمریکی هەر بەرچاوە ji ber îro dosya Sûriye ve Iraqê her du di destê Emerîkiyan de ye. Emerîkî hîro di rewşeke şer dana di navbera Îranê. Ev li wan pêdivî dike, pêwîstî dike ku hemû kêşeyên di navbera alîgirin xwe çareser bibe. Ji bo tu pirsêk, tu kêşe hundir dernekeve, ji bo eniyê wê bihêz be, ji bo ku ایران هول نده هنک انیان تک بده خواست که پرسکریکن آلیگرن خواه لسوریه و عراقی بلسترین دم چاره سر بکه یک جوان کشیان دنابرا حسده و حکومت شامه چاوا حسده تکل ببه بسازین دولت سوری او یک جه مجولین امریکایه دما ایرو دا امن کارنجی رولا فرانسیان جی پاشکو بکن رولا وان جی جبرکو فرانسا و این نونرتیا بریارا سیاسی اوروپی دکه او جی هبونا خواه لوان دبران به گمان هیا و دخوازه هولکی بده بتدریت بری و سردانه ماکرون هاتو بوشامه ماکرون جی او جی یک جوان آلیان که دخوازه ایرو اف پرسکریک دنا برا حسده و حکومت شامه نمینه چار تشت هنه لپیشیا چما نها بین جولانی آن احمد الشرع بکیری سرکرداش بر چار تشت جمع هنه یک جه دوه آخا سوریه و یک با دوه او دروتی لشکری نبه یعنی دوه دو هیز لشکری نبن دوه همو دبن سهوانا یک آرتشی تر بگرن ام بیجن کشیا نفته و سینورا دوی به چاره سر کرن و دوی ریل پیشیا اگر شرکی درش لوی دبره به گفتن جبروی کار کرد کاری بون بری وان تشتان و در فتح قزنج بکن و هست کرنه که پیک بینن و اویاکا باشتر به جه رو بون آلشکری بله کاغرێبەر بێگومان ئێستا دۆخێک لە ناوچەکەدا دروست بووە ئەوە تا لە باکووری ڕۆژاوا ینی بڵین لە باکووری سووریا پرۆسی ئاشتی لە تورکیا بەڕێوە دەچێت لە نێوان پاکەکە و حکوومەتی تورکیا و هەنگاوەکانیش ئەوەتانێت ماوەی ساڵێکە دەستی پێکردووە بەڵام بەرامبەر بەمە بۆ کوردەکان بێمتمانەیەک هەیە کە لە دیمەشقەیە لەوانەیە ئەو هەنگاوی کە ئەحمەد شەرع عینێ تۆزێک ئەگەرێک هەبێ بێمتمانەیەک هەبێ لەلایەن کوردەکانەوە بەرامبەر بۆ هەنگاوانەی کە ئەحمەد شەرع و دەسەڵاتدارانی دیمەشق دێنیان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە سووریادا بەڵام بابینە سەرەوەی کە ڕای لایەنی کوردی تێک ڕای لایەنە کوردیەکان لە ڕۆژاوا ئایا هەڵوێستن ئایا ناچارن کە ئەو ڕێکەوتنە پەسەند بکەن یان نا بەیەکگرتووی بەیەکگوتاری بەرەو دیمەشق ڕۆشتون و دایانەوێ کێشەکان بە تەواوەتی چارەسەر بکرێت و دەقی ڕێکەوتنەکە لەسەر ئەرزی واقع جێبەجێ بکەن. بله بری کتنا رژیما سوریه هێزن سیاسی کوردی نه یک بوون بە نەچاری بوون یەک بە فشارێک فەرەنسی ئەمریکی بوون یەک ئەو کنفرانسا قامشلۆ نەژ خواستەکە هەردوو ئالیا بوو لێ بە نەچاری vêyekê قبولkirin ji ber serdem an dem jêra
پێویستە بۆ vê yekbûnê û em bizanin karin bibêjin yekîtî an dûrketin hemî li gorî berjewendiyên siyasî ger berjewendiyên rêveberiyên Kurda bi yekbûnê hebe nêzî hevdû dibin ger berjewendiyê wan pêk naye birê yekbûnê ji hevdû dûr dikevin ev yeka di warê siyasetê da tiştekî herî normal e ji ber vê jî Kurd di asta îro da neçarin ku yekîtiya xwe biparêzin kêm zêde mukur em bêjin aliyê destûrî îtirafek bi nasnama Kurdî hebe ev yeka gelekî girîng e divê beşdariyek rastîn di warê mukur hatinê bi nenevandîbûna rêvebir bêkirin her wiha beşdariyeke rasterast ji aliyên saziyên dewletê û parastina ser hinek nirxên mayî yê girêdayî bi rêveberiya xeser wê bêguman ev rêveberî an hêzê Sûriya Demokrat bi rengê xwe wek me em nas dikin wê nemîne lê bi rengekî din wê bê diyarkirin ez texmîn nakim ev her tişt wê şolê rabe lê wê guhartinek formî pergalî çê bibe ji rengê vê rêveberiyê tiştek babetek din jî heye ez xwazim girê bidim bi vê serdana Nîçîrvan ew serdana ez bawarim wê îro serokê derveyê Sûriye Esad Şeybanî wê biçê Enqera wê Hakan Fîdara bide û bistîne ez bawarim tişt ne hene wê li ser guftûgû bikin yekem jê kêşeya Kurdî Tirkiye dixwaze bizanibe ger wê hese de bi rastî tevlî dewletê bibe yan na yan wê wek hêzek taybet di çarçoveya dewletê da bimîne ev yeka bû Tirkiye metirsiyek e û ev yekem pirse ji aliyê Enqera wê bêkirin bêguman Tirkiye jî dixwaze sînorê xwe bê valakirin ji hemî kadroyên PKK yeka jî yekî ji wan tiştê ku wê bêtir metirsîdar dike کاگرەبەر ئەوە دۆخی گفتوگۆکان بوو بێگومان تورکیا شکاریگەری خۆی هەیە لە سەر ئەو گفتوگویانەی کە کوردەکان و دیمەشق گفتوگۆی لەسەر دەکەن بەڵام بابینە سەر حاڵ و گوزەرانی خەڵک لە ڕۆژاوە لە ڕابردوو چەند خۆپیشاندانمان بینی چەند ناڕەزایی خەڵکمان بینی بەرامبەر بەوەی کە خزمەت ناکرێن پرۆژەی خزمەت گوزاری نییە بەپێی ڕێکەوتنیش کە لەگەڵ دیمەشق ئیمزاکراوە دەبێ کە دەسەڵاتدارانی دیمەشق ئاوەڕ لە ناوچە کوردەکان بنەوە بۆ ئەوەی کە پرۆژەی خزمەت گوزاریان پێبگێنن بە تایبەتی ئاو کارەبا سوتەمەنی ئایا ئێستا دۆخەکە چۆنە لە ڕۆژاوایە ئایا دەسەڵاتدارانی دیمەشق بە مەرکی خۆیان هەستاون بەێ نەها پرسکرێکە خزمەت ویزاری لە هەموو دەرێ سووریێ هاتیە بەلافکردن شەریدا شامێ حتا نەها بقامشلو گیهایە قامشلو ئەv یەکا ژڤان ئەنجامێکە ژڤان دانوستاندن ê di navbera her du aliyan tu nikarî vê jiyê din veqetinî çima ji ber ew tiştin di destê rêveberiya xewser bû hîdî ji dest diçe hinek tiştî dî biryar nema biryara wê ye di warê aborî da bêguman ev yeka dema kêşeya aborî dema tiştên girêdayê bi neftê têkevê rasterast destê hikûmeta navendî ya Şamê wate ku wê va yeka berûva jî wê ser خلق بکه خلقی روجاوا بکه هیرو بهابون درکتی هیرو و پره سوریه یا نرخ پره سوری و بین گوهرتن اف یکا راست و سر جیانا خلقی باندور بکه گلک تشت سکینی ننها لبندا و الحفکرنا داویه بگومان اگر همی کشه دنابر هر دو آلیان درست نبن ام نکارن و بوونەکە ئابووری ببینن گەشەپێدانێکێ ببینن gelek berjewendiyên aborî û bazirganiyên mezin di navbera Şam û Enqerê hene hî bi vê hevkirinê ve girêdayî ne
گر نوا رحنی جوان دانستاندنان نوا پرسکریکا آبوری جیشی و چارسر نبه پرسکریکا آبوری بشه کنایه و قطاندن جوان دانستاندن دنابرا حسده و دنابرا شامه دوی بره بلسترین دم بگهن رشنویسه که بگهن داوی تفکرنه که جبو دریه آنی برکرنه و رین بازرگانیه بین وکرن نها خد جاوی خال لوکرنا خال درگهن بازرگانی سینورینه او یکاجی گر پیک وره و او بار زحمت لسر ولاتیان رابه بله او الهفکرنا دنابرا ترکیه و سوریه جه بگمان بوان کشه کردی راست راست وگره دایه چل باکور چل روش آوا گروان تشتان چارسر نبن و قیران آبوری هر پیشوچر بچاله ام هیوی دکن که شام قاربه رنگ که جه خاصری خواب پارزه تا قاربه براستی و سوریه بریبا ببه دقوناقه که ملت تدا زیانکاری نبینه تشتی که از بهتر هیوی دکم که حریم کردستان ایرو ناوین کاره کرده نابرا آلین سوری چه کردی چه عربی هولیر هیرو بوا تک آلیه کردی یه کاره تکلیه خواه به امریکا تکلیه خواهی باش به امریکا را هنه و تکلیه خواهی باش به انقره را هنه و اکران خواهی باش هنه به شامه را و کاره باندور لسر تفگر سیاسی کردی سوری بکه بله کاگربر پێم خۆش بوو کە بابەتەکە گرنگە گفتوگوی زیاترمان بکردایە بێگومان زۆر بابەتی تر هەیە کە بەهۆی کەمی کات